chitai chichiskuru asebo ikoba gukora embroidery nkora ishabale chisweta aseba kubeka amaliko yani labeling boigo nkoro ishabale na konye changa cha KMTC egatiyo bokoreri bonde ubunge ikoba gutuka asamagacho abaraka building imeyumucho Kisi ayu ali angene supermarket ya Shifling ugose nabo owakira roof esimi wetrasi namba 0720398360 Peak Uniform and Sports Center. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Wanchumulikira bono nago kwani andonsi asobereta semaragoba yabono chinga kina ngo kwaligania SMS yamangana mayanya ro kumanyigati yali tobereto go kwaliganira kurwa semambya yali ngentambe weka chinse chinga bono chebono maragoba li tukeregeria ijuma ekera bono chinsa ne biro bigendrete kumyoka kuligera nsemende ni go bono yabere enseyemo yabono maragoba stari kemerongebere na kyanda umutenyi no rogatato omwaka bwikiri bubere na merongebere nene na mangabere ka okolekana kurwa semambya yali ngentambe weka chinse chinga bono bono margoba seri bwango cyo kumanyibuna abali kibaitom babere bako yasangere ko rukingongo chonsi ime na isiko yorgongo rogusim nyirabona nigaganda takobo wako siniko yabo wako ko cya serikali ngane mono account ya Kisi magaye budget babeta ko bwato ka supplementary budget yibono yabo ntoko cyo wanchira kibesa ko soka go cya account ya Kisi igobone budget yawo yabeta kiko tuguterware asekere ngabuna account ose ci ward chinde ngo cyarro kante ko twara kibesa wetani kirango ge ci ward chinde ngendo kerete bono control of budget konyara konyirani go cha serikali ye account ya Kisi na kobori bunge aye account ya Kisi kwane kibuna nkoligere bali bogia e budget yo maye konye bwatoka eri account ya Kisi nyare koyo gwa chibesa yungatialia to chikumulekero moncho muligere ya ase margoba yabono ase ritukeriga ya ijuma asa yo monenda mange na kwaliga ni bono gendra gotobwatia wetera sensemeli mtandao nsemo ya Facebook na bogo tunyara buna Ndizi TV News Digital na wegensemeli ya YouTube na bogo tunyara buna Ndizi TV News da otobwati bogo wetera se website YouTube na botambe www.ndizitv.net onyare konyara yo monenda mango litokobwatira nere goitira sumuno wimanyiriyo igakoro kwa Lydia Mose ekero klipetu no liramukira akone kichibi chamu niligicha wikire asenchera yobo ikera unitangana kigima tonyara mangana yu asenchera yoku ya chuta. A wall of 20 feet falling down on the structures of people. Enyasi elientenye yale kwa gacho nsemo ya nyanchwa nigo ya gule na kwerera gosalie binte binga bamenye kurwa senseme yumbiro bale omonyene nkaji yale goseniga akire mbuna to tenene tie pache tie ngima tuwaite tikurwa assembly egagende gaonchorwa egatirwe ngao wajase control naba emusieni go tuwaite tie bache tie ndenge kurwa se county kolende gaikega onchorwa na kia kore yari ni gukuru Nairobi na ndo se county ya Kisio wako gochia se county. Hatujui tutapata pesa wapi na atuelewe mzee atazikwa lini. Tunaletea polisi, tunaletea majeshu. Abana chintakana go chando maiga yumo bero iso komenya senkendo asomo tinye yomo magega yelientenye go tebo bole mo buno bwaja hasta ya coin wabono. Asa yomone anda mange saranso ikibono twemenya senchera yobo ikirano yense yabono margoberetira na nchenkuru ko Vincent Onyancha. Emesema ngana majase muni gotoko cha kumoncho muri ko bwatakanira tukeli gabona limanyekana na Good Friday libona lituko anda kutokonyara kwenyeregoro yo ogo chandwa ane mono somwano Yesu Kristo nyero Good Friday ni goli kanyara kuchengerwa ane mono na begeno be kanse Catholic libona lyabali ko kolekana sirituko lyalera kubwatira na amona Easter Monday libona la kolekana lituko lya Jumatatu ngasirituko lyalera ni gobona begeno be kanse Catholic ko wa ase parish ya St Gabriel Biticham lituko lyabakora etaro yabo ase
chinsemi che county libono konyara ko munyoria bange kubatakana nemechande libono mwaniso Kristo abete kawetera omurikito kurose county Nyamira Polycarp Okara na ikira nase chinsemi cho na gotwariga ne roboti rokubwatia A Good Friday nilituko abange bababwata ni hebege Kristo bakunyorogo kwa kumwano Nyasaye Yesu Kristo okolengeria okwo ukamuchanda mono ababwata ni hebedi nege Katholike ensengi mahanigo bagucengera litukeriga asogotarana kuinyora ebitambokero umwano Nyasaye retema egatarakwa eryo buya bakorera kabuna enchira y'umusaraba tatitoro igoro kwero nabawo babwatani bedini igajige Katholiki kurwase parish ya St. Gabriel Biticha nigo lituko lya lero bacengera litukeriga ase okonyora ebitambokero umwano Nyasaye airetema egatara twekamo oyiga orawa muno musasiroti munene we parish ya Father Joseph Ontomu lituko lya lero lituko lirene lituko lenchera y'omusaraba lituko tokonyora ekero Yesu Kristo achandegete agasoerwa akasusurwa akabambwa somusaraba agakwa nenda gatindekwa kulende teri no gosemira so kubuka kwae na tonyorero mabotakoera gukwana omusasiroti yigani gakoerera obuya bwe litukeriga nabo igo nobuya bwo gucengera nanene okonyora ebitambokero umwano Nyasaye rete megatara tweka makuru ase obuiko bwense obuya bwo gutaro koiga asegenje y'omusaraba no kuinyoria na gusanga se bisoro bya Yesu litonyale komanya kigima nga Yesu niga anyale to chandika singinje gotoriwe goito iya mangana yo anyale ko basoboga mu goito ntusanga se mechande yae Ontomu boigo nigagendere ko bagagusegetana ko basemya babwatani bedini yege Katholike kwene kebunango bwati bale amarago yo kwengata gokonya abantu chingakie chiga epasaka yachakire abantu mbayendete kwengata gusaba nagokonya abataka ntogendrete kulende ase sitkolya lero ngo kuitire toikira so koro kwengata uko tusasokera kuvuga kwa Yesu uchakira ankyo marogoba ikira to gutware misenene yo kokesha asokonyoro kuvuga kwa Yesu Kristo toko babori abantu bonsi banyale kwira chinga kichiga asogo saba mono na korengereria igoro ali Nyasaye tokoreire asogo tuturia kurwase bibe tanyale gotige bibe nyale gonchoro litokora maya litokanya roboga mabotakoera tokubaganira pasaka ngiye kerego chaka abana inchi kurwa sorogongoriga abo batalya babwatani bedini gaje Catholic nigo banyora libagalia bene lyo gokonga na kwegokya enchira baiga bari gucengera litukeriga nababwatani be edini yiga banyara ko baba kwenyorera libagalia bene lyo kwenyorya enchira umwano Nyasaye achandegete nabo igo gukanwa tazama mama yako je wewe si Kristo joko notoka sisi pia mimi katika ufalme wako omwelio ye omusasiroti Ontomu nigasemirie abakristo ensengima alibabwene gukora kinga kichiga che Pasaka ekindate abakristo banse no kubaganira Pasaka ngiya nge Pasaka yera togonchirire ko nase bale libanyale kokwa na kuboka na Kristo na kima tonyale kurandingana ya sabantu bonse banyale gotoleka na kubwate Kristo banyale mu butakoera ginko ripota rigetasene kya obwanjete kya Ndizi TV kurwase chinseme chigache beticha ejo chigotoke meye county yiga ya Nyamira inche gonkoro kwa Polycarp Okara Biamono mulikito Polycarp Okara soroboti rwa senchera jo boyekirano gotegera boygaseri tukeri ya Good Friday igo bona begeni bo bekanise ye Katholiki kurwase parish ya Nyabururu bakoretaro yabo kurwase ensemble ya Kyogo ikase ensemble ya Nyabururu inse ya Father in Charge Dennis Rogena igo bona banyara ko bolya begeni abonse bege Kristo ko ene kibunango bwatera na bale chinga kichiga chime chando engana ya wobolito mono asetari tukolya lero buno omulikito dipona sanya agotumanya Msalabani sasa yamekwisha. Chingaki abegenwa bagenderete guchengera Easter chinsemo au imeyense. Aba bwatani bekelisia kege Katoliki nigo bainyora egetambokero kyebitango 14
Yesu aeterete asogochandwa ogoitwa goika gokwa no kuboka kwaye. Eritu keriga igore ritu koline na mono ande yeminzo mono aso kuye na wito na mona sekirisia ya Katoliki. Neri tuko tokunyora kero muweni Yesu Kristo ine aitabete anda kerwa aso tutoria witera sora ga rume chando witera aso witwa na gukona gutinde kwa Asetaro yenchera y'omusaraba kurwa sekerisi getagatibu gya Kyoge imanyikanete na Good Friday yarawa n'omusasiroti otenete parish ya Nyabururu Dennis Rogena nigo aorokereria ekemanyererio kyogosanga n'abamino Sere mema mongole garnaye kwanarire sio kwa kongo bonsi na Yesu mwana wende ya onarire sio asama tukali tokoroka Easter Triduum ine tuachageteri tuko deigoro maragoba asendagireria Kristo akorata ya maragoba last supper asaro stema sacramenta veri sacramento ya sacerdote neri sacramento ya Eucharistia chinga kecho boigo ni gakwanera igoro yo kuiborwa boya ase ege Kristo gwetera enchera yo kwegena na kuboria aba Kristo wechandera abamwabo ona wa Kristo niwo tuakure na Kristo wetera sorogendo tuatarire na bono tuganyerere tukubuka kwaye ine wetera sukwegena aiwo egangene nemono gusekerenge kenne mono ne ntuna wa Kristo wende kunyura nkeringa agachandika sinjito ne ntuntu wende to chandike ngiri tunyare panorowi no uyobuga toko banyora wetera sare witera semi chando to witera asoko lyoronge asoko menyengana yaye na boigo ni garuo bosemia bwogo nchorolia chinkoro chia bange na gotiga koba ebitango byokonyora obogima bwa kare na kare Neno tata na sumwana na somo mtakatifu na warenge kare rwano rasubini yakayanse yori gonkwa ne Kristo bonsi tali aseparisi tyoka asensendima asoko wendere kwanyere kibisere ya Pasika mtakatifu na mono itoko boka monere na intwe etoboka sogumo ya tumusa abange bocha sare itoseria abange kurwa sare na byose bitokonyora yabitokonye butambe kumenye imiyaye utari imiyaye na konyora mu wito imiyaye Kobo sasi materials to ko nene ginko ripoteria egetaseni kia ona mbeyemo kia Ndizi TV korwase parish ya Nyabururu yogotoka imeye bunge ya Kitutu Chache South imeye kaunti ya Kisii eletariane ndipon asanya Ndiyamuno omulikito dipona sanya sorobocho rwa senchera yoboikirano gotigana yobono moncho muligereria nikubone bikoro byobusaria muno boibi byarokane comment kana kurwa sensemo ya boncharia samutuka bongoiga eyo kubwatekana no kubara West ma senseme yokorengana amenye kurwa senseme joni gobate birubuna aseke gechu ikibera bono banya korasti ma senseme na bono koganyo mu governor we county ya Kisii Paul Simbaratin koneke munanko bekerale birobu asenseme hiriko twaro burabu bunanchira mu yokonyara kwerenense ebikore byobusaria bunatokumanyigwa senchera yoboime Nekerero ky'abamenyi basuneka kubwatikana no kobasegesunte ege kabono asekeria transformer asechinseme cyo yabetegeko ya kubairira gotigara ege sunte ime batabwati estima twachandikira mu estimere suneka gaiga transformer ya ito ya suneka gaiga ekorekane ya kiteka ya litukogeteria butuko ne ekere ya na abantu bapamba ari ngoro bagatama bakagenda ntwanya konyora stima kurwerio etoreges kemisi bakabonega ntumaiti kuna eserikali nene maete na omuchumbo ito onchoke
namaete buna ntobwati stima gegasuneka korengana nabwo ekyo kyaire ogoitwo kwa bantu amo no busaria comment kana buna oboibi ekyo kere kyorokererio gyokoire na inse kwebirengo byoborendi aseba mochirie umuchumbe obo amo no MC obo murenda asobokoreri obobe ensemeyo omwisime weito onjoke ntokwanjite korubonjari etwakora ngere tigocha bonja tugakochora buna omwempio ito lakini kwa toiraniri maega okoba yebinte binge kokoba nonye sunika yaite taoni yere nchafu none stima ntobwati etoko itu okoba yestimate yokonye ndi estimate ororo ntoko nyara gwitima to gwituga sababu none obwibi boichire sunika nabakonyora basigari bare patrol lakini bari komenya saba ibi bari konye ndi estimate ororo kanga bintu bimwe bibiri korekana sunika ito stimate yo stimega mneta yo abande bagwituma bobe soja cheto chikorenda sunika chiduka wao chaituru mono mware soja ya moyo itumoro urali ende itwekero no matali iyo koroge insecurity mangana tali byabo togokwana igoro yechiro yeito wetera so mu MCA oito omba honorable Ombati aligereri sana bo suneka yatiokire suneka omusunto obeire asengenche stima ntoranyora siwikibere okoboria kwabo no weyaswanania agati kwa mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati amona barayi bensemeyo asokugayana emechandeyo eriyo kubaroberia chinga kino nyasogoikerania oboncherere bwabo eriyo kwenyorera engeria igongo saba omuchumbo ito omweshimiwa onchoke amona aba MCA ba sub county ya Suneka batokonye ebinte ebinde banyare gotokonya tokore gintu kiki tonyoro borabu kakigaba no ta wanja toroseri none ipare byo kabyama ebiro bire Suneka ambiri guoka gaba na kurestima ya chiete ota wanja lendo lete none biesora lete none biro no mbita togagina lyokoro customer ko imoki mogoro kibwa muramurire abantu bakore biashara bategemete estima teyo bone basinyira nanka ibagochia bone bakobori ne kaibakurusinza chinde biashara ebi bakonya chibesa bakane chiba mbiamono mwisime gotoligereria astore omwisime Ombati no njoke ngo reporter ya Ndizi TV erietariane Evelyn Osero Ndiamono omurikite Evelyn Osero sorobocho rwa senchere yoboikera no gotigana yubono mwancho murigereria omwaziri bobulimi ye county ya Kisii Elijah Okemwa nigo banachakiro murobere bone bokone kibuna abalimi nkonyara bale kwegendereria ane munaso busimiki becha avocado gukwana litukuria negata birubuna ogochakirwa kwensemo yokona na emsoro nebimeri ane munasanse mecha avocado nenchere muranya go kinia ekerango kyobulimi aiga ase county ya Kisii ane moniga bwatokire chim teterecho ane mono kiranyara go konyo busimiki bwa asa avocado ekibona atebe kira konyo bwango asogo kinia liga stadio gongoro gusim bunatokomanyigwa no muri Keitondemo Stevena Bune nchera yogo siro boremi mea Kisii omwaziri woboremi Elijah Okemwa kagusanga korwa ATC Kisii niga ene kiribuna ebimeri gwetania metachiri bwemia yemo na mirongo kianda bya bukato chia hasi nigo byabeire ekerengo kyogosime kwase chindemero bono chi avocado chi igachire in total 200,000 echo tokagerete ngase ngencho orani orenke chia kule at least we are sure nga 190,000 inchila available ase abalemi baito into Kevis organization inja achete ekaligererio motoyo eka certify igo omote togo chikorubono igago chia sabalemi no mote tomanyete nga no mote oro bwa avocado ole otabwati borwaire bonde bwensi nando buno mo lemiago chikonyosime kaiga nobo korwa matunda gakora tomoroberio yobeire ATC aseka kemetie nyemenge ya magega omwaziri nigaene kiribuna ebimeri ebyo bichake kwena nwe wikire bosyo gochia sabaremi omoroberio rase olibwe no mugavana Paul Simbarati omotoyo iganko imisa abalemi baito baelike ase agricultural officers bara ase chi ward level na bara ase chi sub county bagenda orobelike elinde na lirio kabara abe bakonyora avocado omotoyo iga igogochi togochi konyorwa ase siringi emie yemo titori ko chikonyorwa bosa ase ngenjo nalio omoremi nera arachiko konyorenda ekera no motobwate chibesa chinyinge
ekero igo nga governor nabwa na orule subsidy omotoyo normally go kogoro 250 shillings lakini echiche igoro chiarusiwo. Avocado chia has nigo chiakerwe koko n'abamanyi b'ekemerieke ase ogwanchwa kwayo ase echiro echinse chia isiko eyo Kenya erigati abwatani abanene b'eritunda ria avocado. Kenya igere 6th exporter ase ogo export avocado hash avocado go chichinse chia isiko igo toiseko abaremi baito baise gocha baire omotoyo igabwa avocado nobwata manufaa manene ase oboremi kurenta employment as our youths nabo igo kwetera employment ntonyore proper nutrition kwetera ase omotoyo ekero omotoyo yomo no naboko rusia ase season yemo amatunda 1000 ayuare worthy 20,000 to 40,000 depending ngaga kyo muremi arendiro motoyo yo. Kuripoteria Ndizi TV kurwa ensemo ya maorokererio yoboremi a ATC eretariane Ndemo Steven. Kubotekana no wako konego cha serikali ya kaunti ya Kisii mega yo kubotoke budget ya bogo cha control of budgets ni gobono yabe tege kwiranigwa gocha serikali ya kaunti ne bunge kubuli okuligerere boje budget babete bakorwa kolengana nali ya abera se budget yo ngamauni gobuna ya gotebekana buna ni go chiwodi chinde cha rokana ko bekero chibesa gwetania kerenga ho kolengana one chiwodi chinde egento kera control budget konyara kwirani budget gocha serikali ya kaunti ya Kisii na kulike budget bojia lyo manya kubwatoke ruchibesa kurwa serikali ne ime yo muchona Nairobi ayaniga yakwana omemsebwe wodi ya Baracha Ibrahim Nkubo chinga kyo mugimendo rugbe county ya Kisii Doris donya tota again retru murugolio yo child missioner oyu bananyore chinsemo chiri chiabo Baracha Mirded Mumanyi norobochurwa senchira yoboime Nase entunde yende engaki omo women rep we county ya Kisii abakagotara abamenyi be wadi ya Baracha imeye bunge ya nyalibali chache county ya Kisii aso morobelio odonya charity mission asabere kagotara chibunge chinde na kurwa obokonyi au anene mono bali abale inseke bogima asaba obokonyi bwe changa endagera amono kulingoli wa kwabusa gakubwatara ne kyombe gyangaf asegati abali baikirana ngamono mo MC wensemeyo egati ya baraibande aseboigo abaisike bali balense ye myaka 15 banyora amagelyo yechinse yichegenka abo Baracha lero no tore na leaders ba Kisii program yaito ngokorande na national government mbanga maliogo wetera se ekitikiane koleta na basani kegarata gusana tochoko konya abantu mbarwade temegongo amagoro ngwati gubale ne batali aterio gelirio kalirimo komera na mwarorana kwarigereria abantu bao buna bamenyete buna babwate mechandenga na you understand ekero kwenda bunge kwamanya buno gokoraki okobeke ebintu bya leo hapa tumebadilisha charity mission. Initially tumekuwa tunatibu jiggers peke yake kupitia ngaf na waisani tumepata dawa mingi sana hapa watu watatibiwa na watu waogopa hata mtu akienda kuona daktari anamuuliza uko mgonjwa wapi kama alikuwa tu na shida kabisa hata anasema anajikuna huku kwa private part anaambia daktari najikuna huku kwa mgongo madaktari wanajua wanauliza kweli ni mgongo anaanza kukubembeleza mpaka unafikia pale shida iko nigo omoweme rep akwanira igoro yemechando ya mache iyo yaberege kwenekiwa imeye county asakwanira igoro yemerobelyo achakire yokwagacha ebisima ase chinsemo leo kyanya omochando bwa mache mimi kama mama county hata nimeshangaa sana jana mvua ilinyesha hapa vile tuko hivi inakaa itanyesha jioni lakini mkiangalia wamama wanateremuka hapo chini wanachota maji wakirudi they are wasting time hiyo time ya kuchota maji wangekuwa sahi shambani ama wako sokoni wanauza wakitafuta pesa Kisii hatuna good mechanism ya kufanya water storage ndio sababu mimi wakati nilianza kutembea nilifahamu kwamba lazima nitengeneze borehole hii borehole ikuwe na solar sio Kenya Power Kenya Power unajua kuna bills zao ziko very exorbitant najua kabisa na sijaribia hiyo kampuni jina so siweki stima ya Kenya Power na wawekea solar na wawekea water tower sasa hiyo water tower ni encourage kufanya water storage watu wakikuwa hapo karibu watachota maji wengine hata wenye wako na pesa vizuri kama hivi shule
wataweka hiyo, wafanye reticulation, ni kuweka tu pipe na maji inaenda kwa shule, watoto wanachota kushinda watoto wanaenda mtoni. Ase chinga kiechonigo omo MCA wensemeyo Ibrahim Onkubo agokera omorobori yo ase kolende amochirie oboraibwe county ya Kisii ase amangana ye budget ase asabire omugabana Simba Arati kweneke abuna chibesa chirie chikurwa ase controller of budget ngotumeka chire keboikeranu abondigethina eri kwende first financial year twabwate ndwere ndijibasa ya development almost 2 point something. This financial year twabwate 5 point something, of which twatumikire osene 800 wikere mna torega bono mwa expected mna jibesa jinji tumeke chiere konengane chinga kiechi okorera gwito konene ngoringa umugabano ito tigarigeria sector ya procurement arore na kiara basugume egere barona kibakora at least nito tumeka 50% of this development money era abafatari kubwa kutumeka 1.7% esejibasa chiritoire. Kuripoteria egetaseni kia Ndizi TV eletariane Mildred Momanyi. Mbiamuno omuli kyoito asoroboti rwa sentrebo ikano Mildred Momanyi ekerobona agenda tukubatinganijo. Kotingana ibono gati ya menye kurwa sekenyero kama kina boyi kyotoka chinsemo chiri chanyanchwa Kisii Township meye county ya Kisii nigo no muichano kubwate kana nege kore Kenya siye chimita 200 ochivutia 200 ibono yaba kego turungana na koirera ko wera chinyomba cha bamenyi bare asembara bare orobagoro go senya siyo yarenge kwaga chom yagoto kanuna lientenyi ojibono enya siye yare kwaga chwa taramanyekana sare go ikabono maiga yorobo senya siyo kunyara kogwa ase bali chinyomba cha bete chiko wero bategarete ko baisiko kubwate kana buna ni gobono babete isiko asengicha se bagosom enya siye ni go yabete ke gotagora chinyombe chom kore ngano manyene chinyomba ojibono kiabete chiko tagoro ni gabate buna otemero kumwikera omanyene orobagoro askonde ketambukiro kendo gyonse getara mwikiwa chingage chiboni gaga ni serikali gwesona nigati elibali babwete bakogweru chinyomba chiabo kone kimunango konya kabale oyobanga yobo kwandege kole kina kunyarage ko mocheno mwando ojibono lengo mwana siasa osoro mwana sasa imeye county ya Kisii asate biruni ngane wente kolegerwa sobo imekobwate kana buna bali kwaga chenya sieju mbabe gete imanyiro binde byonse bikone kibuna ubwaga chimbogendrete ase ensemeyo. Kuna ukuta ilikuwa inajengwa ikatuangukia kwa nyumba, vitanda zikafunjika, unga ikanyeshewa. Pia vitabu za watoto sote zikanyeshewa, hatuna mahali pa kukaa, tunaomba mtusaidie. Ni manyumba ni sangu. Saa 2:30 nilipata simu kutoka kwa maintenance sangu, wall imeanguka. Immediately nikafika hapo, kweli nikapata hiyo wall imeanguka na rumu 8 hao watu wote wako nje, vitu zao zilinyesewa, hawana mahali pa kulala, ni watafutia mahali guest wanalala ili tupate usaidizi kutoka huyu jirani yangu mahali wall alikuwa anatengeneza ili tuelewane kama ataweza kufanyia repair ndio hao watu wahamie kwa hizo nyumba. Hatu tangu siku hiyo tuliongea, hakuna any action, achafanya repair yoyote. Hatujaona any reaction. Sasa tunashindwa, tunahamia wapi? Hatuna mahali pa kulala, kila siku tunaenda kwa jirani kuomba usaidizi. Tunashindwa, nani atatusaidia? As in no reaction yet. Matofari ilijengwa ikaenda juu kabisa bila hata rentals. Sasa tunashindwa, hao wenye wamesimamia ujenzi, hii kitu ilikuwa approved iko sawa ama walijenga tu kwa sababu ya kujenga? Sasa tunalia hapa, tuko na shida. Why? Because they are hiding and not following the procedures. He should by now tell us who he is, what he is doing there. And I'm sure you have gone round, you have seen there are no those signs. The signage where what is being done there, it's not known. But the structure has been built, a wall of 20 feet falling down on the structures of people. And there were no pillars running over 100 feet width. The height 20 feet. Only bricks made here in Kisii. Without pillars. Without rintling.
Na gotika na yuniga serikali ya chakiro murubiri boko ni kibuna nkonyarere ko bayigorera abasibwa bali babwatamo cha makeo wono babekire ase ebisibo aiga sense ya Kenya uko nditukulia rero no muwaziri kurwa sense melia yechichera Salome Biako ase bona atebire bunanira abasibwa ubanyare kwigorerwa anemono bali babere bakorokia chimbwa nego chigonchoreria ase chimbo chiabo ukona kurwa ase echera ya Tambach yibono negotoka ase county erigoyo mara kwetene gate birubuna bachikoine kyabasibu bali banamo machama kama kenko rubale likonyara ko Kenya gwitinyana kwa basibwa asichera aiga sense ya Kenya ningana yego koboko no mugavana we county eyo yarigeyo Marakwet West Rotich Muyara kubodia basibwa bukone kibuna ngotora bali chimbo chingi ya ande mono bali bara chikogorwa niko chinga kecha basibwa merongene bayigoruli tukolero kurwa sechere yo ya Tambach. Once Kimchai, you have been charged with the offense of burglary. Na koti ikakuhukumu uende jela kwa miaka miwili. Yes. Lakini sasa tumereview sentence. Na hiyo sentence sasa utaenda kufanya community service uko Iten Referral Hospital kwa muda wa miezi 4. One of the things tumesema sasa moving forward tutaanza hii collaboration between the national government and the county government through decongestion. Na pia nyinyi mu benefit from rehabilitation, sentence reviews na ndio muweze kureform. I want to tell you, hiyo mawazo mzuri ambayo imekuja kwa kichwa yako, wacha ikae kwa kichwa yako. Hata ule mwenye atoki leo, I want you to craft. Chukua kalamu na karatasi na upange maisha yako kutoka day 1 ukitoka hapa. Na gotiga na yubono NKM mokuru se Kenyero kia Kaukoto Itot ikiwa kutoka se county ya Busia niko no goichana ko nene kubwatekana ni go omo sacha bwenkeyo abetaka gusirigo mabwayo yubono oreisabana agokira boni gatarabaga ko ni gwa asegeka kyumutinyo mubona no mbero ni go gachire enkendum yankolengana buna igo bakubuna ikinga kyubolimo ikibono liyentenye limo abereka wesoke na gote yabuna ni gabetaka ko na rigubulimo bwo amo na nyagosira kolengana abana banyagosira ni go bakaningane yo na gote yabuna mbabwati mahukandonsi yakoro nambali kerane tenza soko ni gukubule mubwo asebona bamburiri entenyo yuko nyaro wesoke na koleta so etabakurikira nanse ere amona nyagosira igoro yoko ni gukubule mo cinga kichini gobono omubiro yotangire asenke nduko bwatekana buna ni gori entenyo abikire caution gotanga omubiro ito basa coin wa asobole mubwaye ubwagate babete gakomugori nyagosira eyamate nabo igo nabanyakenyero kuranseme yo nigo bagikiriye ngane yina gotako muwaziri bobolendo beketureke ndige kubwatira namone nsemo serikali abego nsemo yende muri county ya Busia wesogere konyara kogaya no muchando yo abwasa abana obaguchikotegera chintakana batebiruna baligeti kuliana ligobole mubwabo no montoyo moyo gatebakana ko bomugoli nsemeyo oyoko gatebuna nigago litobole moyo kubwa senya gosira emiaka ya magega. Sasa badala ya hiyo shughuli walipoanza tu kufyeka, atujui kama yani ni kama agents wako tu, mara moja watu wamefika ambayo wanadai shamba, ati kwa nini mnafyeka hapa, hii ni shamba letu. Sasa ndio mimi nikashangaa imekuwaje kama sio shamba yao ati imeuzwa kwa jinsi gani? Hii shamba ni yetu, so sisi hatujui mwenye anasema ameuza shamba. Kama ameuza shamba ni sawa, lakini tunataka atuonyeshe agreement ambao waliandikishana na Steven Okiradu. Hata kazi yangu ya kuchanga pesa imefail kwa sababu watu wameanza kuogopa vitisho vya askari. Mimi nililetewa jeshi, watu wangu wakatoroka, nikabaki peke yangu. Sasa mimi nashindwa, huyo marehemu ambao mimi natarajia kutoa kwa mocha itatoa lini bila pesa? Hatuna mahali tutapata pesa, sisi gharama mochari imepanda, hatujui tutapata pesa wapi na hatuelewi mzee atazikwa lini. Kwa sababu hapa tunasumbuana. Watuonyesha agreement ambayo walifanya na Steven Okiradu. So tunaomba asasi za kijamii ziingilie kati kuona kuwa hawa watoto wanapata haki yao. Tunaletea polisi, tunaletea majeshu. Sasa tumeshindwa tutafanyaje? Wale wako na pesa, sisi hatuna pesa, hatuna kazi. So tunaomba serikali iangalie haja zetu pia za watu sisi wanyonge. Hata jana hapa hakuna mtu alilala kwa nyumba yao. So tunataka kuomba
Munshumuligeria ayungati ali tobato ko kwaliganira kolenda tokonda sensemende nyoro mutumo ko Kenya match ngena sentunde ya kabire ndoga ndrego sangamo na ali kari tukule jumango cyo kumwaligana captain number 001 Demo Steven annemono kurwa sensemende chiko sori atumena ali agenda tokolekana ali abereka kolekana bogana ali ara chokolekana sensemende ye chiko sori to sukati ganyora match ngena nda sege kegeke kerebusio Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi Uchakira eikigocha imea Ndizi TV abana batoto nakikiagerenya boka amenyirega ando kibono ngoja gutoichoreria ara abana aga ndike kesho niandike kesho abana saino changa cha kuboria tokayo mitomo chandete mimi naitwa Mukaya aka Uncle Stars mimi ni msanii ayega ngori go nyagotera abana bachochi abana batoto abana abo banyene no bwatnyo na abana Omoitongo kira ritukurie iki uchakira Jumatatu gweka Ijumaa chinsebere nenusu cha botuko Ndizi TV ya mono mwancho morere kwenda kuwatia magana maya kurwa sensemo ya studio A amonere Vincent onyancha korenda sebo no tyangwarya ni bena sensemo ya amangana maya yechi go sorry muna butambe tilta nende mo Steven captain 001 tota kama ngana maya yechi go sorry kurwa segetigia Cardinal Otunga Musocho abwa timu ya Shabana FC yabere gukora maigiria yo gosibu go sorry yekimenokia Mozart Bet Cup entunda ya 15 na limwa timu ya Shabana FC ero veiri kogosoria mona timu ya AFC Leopards egosoria nkase timu ya Shabana korende etagosori gwa segetikia Raila Odinga Stadium okobe gosoria yu nigo irobiri gosori gwa segetikia Jomo Kenyatta Stadium imeyo mucho Kisumu litukulia Jumapili na kagosanga omoroga mane timu ya Shabana Sami Pamzo Omolo igana kiribune timu ya Shabana FC nero vereti kibuikiranu kwenye sokia timu ya AFC Leopards kurasti gosoria chuchia Mozart Bet Cup kata kuna chigo sori chebi kombe njiri ko bwati buna se timu SA League ni ngore igoro se ni ngore inse onde ko bwati buna timu chonsi bere eri ero vereti mono aseke mina nekyo Tunaangalia sana hii Mozart Cup dhidi ya FC Leopards. Hizi kwanza ni timu kubwa sana hapa Kenya. Na ukiangalia pia Shabana ni community club. Tuko na wafuasi. Mimi wanasema tuko na wafuasi wengi hata kuliko Gor Mahia na FC Leopards. Na najua tutajaza uwanja wa Kisumu Jomo Kenyatta wakuja tushabikie. Na hii ni knockout. Hainaga ati form ama nini timu iko juu. Hii ni knockout vile utakuwa umeamka kama mambo yako itakuwa sawa. Then utakuwa unachukua na nafikiria tuko kwa position nzuri sana ya kwenda mbele. Hiyo ndio kitu wachezaji wangu wanaangalia. After Leopards yenyewe tujaribu tuende mbele vile inawezekana. Maana ukiangalia vile tulicheza mechi nzuri sana dhidi ya FC Leopards. Na ile naweza sema haikuwa our strong team. So najua matokeo itakuwa poa lakini tutafanya kazi na bidii. Togotigara se timu ya Shabana FC nego Sami Pamzo mola nyareko bagakobaine keria batioteribwe timu ya Shabana FC ura nabegete meroberia meikranu kwane kivuna Shabana teli korwa ase ligi ya FKF Premier League na kwenda sasa ligi ya National Super League sate bire buna klikia ile Shabana koba sere na mocha bire ga gokoruna bagosori gosensemo bagosori kwe timu ya Shabana FC entate bire buna gwetera nsemeri ya Maigerio na gendrete kwane kibune mechande yu yagetine nyare koba kego kya se timu ya Shabana FC na kwane kibuna Shabana nkorwa niere boko nkobwa chigosori bire chia bwango iga elinde tu aro semeri kwa igoro bunango terera se ligi ya FKF Premier League. Sikuwa na wasiwasi ati timu itaenda NSL.
pale najua tutakuwa tunatoka. Sisi kitu tunahitaji tu ni win 2 peke yake. And then tutakuwa tumetoka pale. Na najua hiyo itafanyika. Manake KPL ukifanya mistake, ukifanya makosa kidogo unakuwa punished. Na ukiangalia hizo ndio vitu tumekuwa tunafanya. Makosa kidogo tumekuwa tunafanya, tunakuwa punished. Na hata ukiangalia dhidi ya Bandari ilikuwa hivyo hivyo, dhidi ya KCB ilikuwa hivyo hivyo. Na hizo vitu ndio tumekuwa na work on, especially kwa defense line yetu. Maybe wasifanye hizo makosa ndogo. And then pia kule mbele pia inafaa tunachukua chances zetu. Naweza sema tumekuwa tuchukue chances zetu vile inafaa. So ni kuwa tu sharp kidogo. But nafikiria vijana wenyewe wana learn so quick, na nafikiria hizo vitu maybe hizo makosa wamekuwa wanafanya tumezitatua kwa mazoezi na pia kuongea, na nafikiria tutaziona tena. Tugutiana magana rengete egosoria moneti ya Shabana FC tara kopata komerekera magana rengete chigosoria sensemo ya Malindi abwase chigosori chensemo ya chinsemo chenyancha tyo makere buna beach games chiroberi kosori gwali tukoliango chakali tukoliankyo ase chigosori au chiroberi kosori guchensemo chiri cha Kilifi nagati yabo na munegosori ya basketball amona egosori ya hockey USA omwako yo turatwere ntunde ntangani pia gosori ya hockey kosori gwa chinsemo chiri chie beach ensemo ya Kilifi ase ababwatani au bagendete kweroberi kyo ikirano osigwe chigosori echo chibwato mu sobene asaba nchibe chigosori babiri bakobase amamira nayo. Kama tunavyoona sisi tumejitayarisha ya kutosha hapa kwa huu mchanga wetu, na kulingana na yale matayarisho na mazoezi yenye tumefanya sisi tunaona tunaenda kushinda hili shindano. Umuhimu tunao mkubwa, kwa maana tumekuwa tukitarajia sana michezo ya beach kupata hockey hapo. Kwa mara kwanza first edition zilikuwa hockey haikuwa, lakini kwa sasa hockey imeletwa. Sasa kuna umuhimu mkubwa sana kwa sisi watu wa pwani, kwa sababu bahari tumeizoea, tuna uzoefu katika mchanga huu. Na tunashukuru vile Kilifi County ilikubali kuandaa michezo hii kushirikiana na NOC. Tunaamini kwamba ni mapendeleo yangu kwamba ama ni maombi yangu kwamba team itakayochaguliwa kwenda kushiriki beach games ikuwe East Africa na viwango vya juu Afrika na taifa hususan kama Kenya, basi wazingatie watu ambao wametoka mwamba wa pwani. Pia tunashukuru kwa sababu katika hii itaongeza idadi ya utalii wa ndani kwa ndani ambao tunaita domestic tourism, na pia awareness ya hii mchezo wetu katika hii mwambao wetu wa pwani. Ikiwa ni mara yetu ya pili kuja katika michezo hii, tumejipanga kwa sababu tunajua faida, kwa sababu tulishazipata faida kwa michezo iliyokuwa mwaka jana. Kwa hivyo tumejipanga pale tulipokuwa tunalegea kidogo, tumerekebisha na tumeongeza jitihada ili kuweza kufanikisha michezo hii na pia kuweza kupata ushindi tena. Mchezo huu wa beach handball tulipokuwa mwaka jana, kuna vitu ambavyo hatukufanya, ama tuseme kulikuwa kuna wachezaji ambao walikuwa hawajapata hizi skills vizuri, lakini sasa hii kwa kuwa tumekuwa na mazoezi ya mara kwa mara, tumejitahidi, na kiupande wangu naona tumejipanga zaidi na vile tulivyokuwa katika mchezo pale mwaka jana. Mbia muno omwanchumira yungati yali nakwara ndikorwa SMS cyo sori konde kuraga chinsa isato togandira ko batugusanga makuru nsemo ya mesa yecho sori korenda 7 kwera ni nsemo ya studio Vincent Onyancha tebina radio ya tigariti korwa sa semo ya mangana maiya na ali ande toraro rege kuraga chinsa isato enda utengara Ndizi TV aiga no bansugo magusi. Biamono omurikito na baigwano captain number 001 kura sense mende ya studio
utumanya mange ane mono kurwa sensemeria ye chigoso rikobotekana ne birumo nchumu ligiraria ngachire yakero musumali ga mangana majya senchira ayoboy kirano chikora gaiso to naninga na semesega ngendra go sangama naito kwa na mange temanya mange ane mono nabalike baito bagenda to sangeria ekarere good friday asa ane mono ase ekanisa na begenia bege catholic oritobote na borobo koneki unosia kwa nyara senchire bwenete kurwa sensemendia petro na mukira nigane kichibi chamu licha wikera senchire bwenete ekarere leader mose ako yaretera go itera somuno bwimanyiria semtanda obuna botamba Facebook Ndizi TV News digital nabo na semeria YouTube nabo kocha nabuna Ndizi TV News da tubase kweba gotubwate wetera se website yetu na botambe www.ndizi.net onyara konyara yomone na mangitoro burigiro bya tomira na chinze sato chiabo tukum itera na nchinkoro kwa Vincent Onyancha.